Mba'eichapareiko ñahendu Jesús ñe'ẽ omombe'úva ñandéve ko árape San Marco. Upérõ Jesús ojechauka umi 11 apóstolkuérape ha he'i chupekuéra tapeho opa rupi ko yvy apére ha pehenduka opavavépe ko marandu porã. Umi ogueroviáva ha oñemongaraíva ojesalváta. Umi oguerovia'ỹva katu oñehundíta. Umi cherehe ojeroviáva heta milagro ojapóne. Cherérape omosẽne hikuái demonio ha oñe'ẽne ñe'ẽ oñeñe'ẽ'ỹvape ha ipyahúva chupekuéra. Ipópe ojagarráne mbói térã ho'úramo veneno ndojehuichéne chupekuéra mba'eve. Omoĩne ipo hasývare ha umíva okueráne. Jesús oñe'ẽmbarire idiscípulokuéra ndive Tupã ohupi chupe yvágape. Upépe oguapy ha'e Tupã ykére. Idiscípulokuéra katu osẽ omombe'úpe ohasava'ekue oparupiete ha Ñandejára oipytyvõmante chupekuéra. Umi milagro ojapóva rupi ojehecha añeteha umi mba'e ha'ekuéra he'íva. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ñamboguejy ñanderekovépe. Ko árape ñanemandu'ahína Asamblea rehe ha'éva ñanerẽta Paraguay Santo Patrono. Ha'éniko médico Valera ka'e oipohanóva heta gente ha avei oipohánó animal hasývape jepe. Onasẽva'ekue tetã Armeniape. Ko'ág̃a oñehenóiva tetã Turquía. Turcora ka'e la ñande patrono Asamblea aipóramo. Ha ojejukára ka'e año 311pe. Oñohẽvo huguy Ñandejára rayhupápe. Ha la Asamblea niko pa'íva'ekue. Ha oikova'ekue ndajéra ka'e ha'eño peteĩ Itakuápe oĩva peteĩ Cerro Yvatépe. Upe ka'aguýpe ha'e oñembo'éva Ñandejárape. Oñemitỹ okaru hag̃ua ha ohómiva hendápe ohekái chupe umi hasýva oñepohánó hag̃ua. Ha heta gente ohekáva jehovasa ha ohenduséva chupe. Ha oje'e avei umi mymba ka'aguy hasýva ohoha avei hendápe Asamblea oipohánó ha omongaru hag̃ua chupekuéra. Ha upéiniko ojeporavóramo guare oiko hag̃ua ichugui obispo ha'e opytánte upe Itakua oikohápe. Ha upe guivénte ha'e oservi hapichakuérape Ñandejára iglesiape oguatáva. Ha upe año 311 javéniko umi cristianokuéra mba'arete oñemuña ojapresa ha ojejukavoi cristianohaguérente. Ha opillára ka'e umi romano ichupe ha oapresávoi. Ha oraha jave ichupe ojejuka hag̃uáme ndajéra ka'e ohenonde'ái chupekuéra peteĩ kuñakãraimi hesay hováre ogueru imemby omanombotáva peteĩ piraratĩ akua opa'ãva ijahy'ópe. Ha upépete ndaje opyta Asamblea oipe'ãvoípe piraratĩ ijahy'ógui ha oipichyvo pe mitã oguerujey ipytu ha okueraite. Ha upévare niko pe Asamblea árape oñemoĩ ñande ahy'ópe mokõi tataindy ojuasáva. Ha oiméramo ijahy'opa'ãva térã ipytuhóva jaipetepete jepi ilómo ja'évo Asamblea. Ñanemandu'ávo hese ko árape che reindy ha nde che irũ ñapensami mba'éichapa ikatu ñañangareko porãve ka'aguy ha mymba saitekuérare ani opa ñandehegui. Avei ñama'ẽ mba'éichapa ikatu ñañeha'ã umi hasýva oñeñangareko porãve hag̃ua. Ani ja'égua Asamblea la ñande patrono ha ñahundipa ka'aguy jajukapa mymba
ha ñanderasýpa. Tupã tanderovasa, Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tanembopy'aporã. Tape hasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.